Usia mat estate committee jongka Gentiles Autonomous District Council kila aidau ya ka tertiary halo ke jumamla jongki masiu lut ya ka tulap jongki nong pray jongka council ya kini ulapan pau ka jing ya kendu jongki nong ilam jongka Voice of the People Party Gentiles District halo ke jumam yo tulap jongki nong pray jongka ni ka council dari ki bun teliki benai nakalang ono yalam jongka kunhun uba damewan hi rembai ulong baka council ke di masidap ya ka tulap apo jong di ubenai August mentak senam ada ka council kam nak mensiu ya kan ketulap nak kalian juga sang VVP kalau ada pengkret lupa ya kejing iki Henry hari ni kerja kan dua la tu ubah demi baladon uwei UMDC ubah krenbeng bat krenjot ya ka sang Voice of the People Party kamtam e ikenong yalam bat ubah demi ulah kren farsi balada uni UMDC untip kidai ki hadin pat usatiap pat sepek bat un setiap lu kidai ki laban kedua hang dia bukan dikasih sin ke bahan bekas yang Voice of the People Party kerana kendu iki board penyak jangka Gentiles Autonomous District Council halo ke jumam yo tulop jangki nang pray jangka council labun teliki benai kejong ikum ka Voice of the People Party ya UCM jangka JCC hagan dikaji kendu ke banengkong tegi klaim ya kendu untuk ndre meta kasi wilayo ya kapan ya kendu badu UCM ya kapan budin halo kanika jingdu tulop jangki nang tray hapo jangka council tinggal lep ai kanika shiki bandawa badai ban siudo ban siudepno ya kanika tulop jong kinong tray namar gilio i ba hadin katuka jingwan ya kendu gejongi ka council ka lele stom kila penyok kumto lato krur hakaba kiga ong ban siu kumba saubanai ya ka tulop jong kinong tray ndrei ka ba penlengo yingi hatu menta kalong ba kinong tray kidang yo dang sibenai ka kanika bet iklam kalakut di hadin kerja kendu jongi yau new CM te ulah pensyai ba kimla ban siu chisen siu namar ka treasury kampediang di kihaban pha sibenai hadin sibenai di nakaleng jongi kum ka party ngin sebudin ngisali ekren support treasury la kalong kepala namar ka dues payment di try la kalong kepala kin ailat kin ban siu dep no ka council ya ka ni ka ya ka baitre jong kini ki staff hang ni te kabaar ka jing ya keren ke jongi kalong ba ngi kuwa ba ya katu kala ka krut ba kila dep bar kin siu dep bat ya kani ka ba kindang yo ro kin penyaj bet sakani ka jing siu ya ka tulop jo kinong tre te UCM ro lai kubur ya kata ba wong kanu ka pisah ka ba ka council ka yo kin pelej bet sakani ka jing siu tulop tapi kata hi ka jing ya kenduk ka jongi bat ngiong ba lada ka council kamla ya kaban peni ba ka council kala don ya kani ka pisah ka ba biang ban siu ya kani ka baitre kinong tre hang ni hapo benai agos ngina kaliang jong ka party ngila de pen lupa ya kaban pelong ya kani ka jing ki pai ba ya kaban pen kungu ya kani ka isi te kum balong meta na kaliang UCM ula ya thu ba kani ka pisah lani kani ka share ka ba ka street comment ka deban siu sya kani ka council ke jong iru kila yale sistem under process tingi kerben ba ka sorkar jelakan pelai ploy ya kani ke pisah ke basa jong ka council kenang ba ka council ru kan yo ban pendep ya kani ka dues payment jong kini ki nong tray terai ka ik ba ngaku ban papau mo ya kani ka por ba ha ka jingi kendu ke jongi ya UMDC udon way UMDC mau bala friend to met shy ngi wong who are you ba pi ya kwa ya kata ka jingi tray lang mo hapo jong ka council la dede sing bahalang la dede political party la dede kanu nga try ka council ka don kam je ka jing trelang dai bas si kalong ba ni ikum kitu ginomi khmat kiban ong who you are te la dakim tip ki ai ni kin setip ki ai kita ki BBP ki ba kalalong insol siya palan tingi pendrem jur ya kan ka jingkren jong new MDC kan namar kani ka jinglek ka jongi kam dai ka personal interest jong ka BBP kam dai ka personal interest jong no andai kani ka dai ka interest jong ka